E pibada mangjaba leite adongi e unit amana Meeoi ahumgi punsi kanba ngamgadoribani haina RIMS ki director professor G Sunil Kumar Sharma na phongdokre ngasi RIMS blood bank na sindana World Blood Donors Day lising ani kungamari gamari lainana thank you blood donor saiba theme da pangthokkiba thoramda wafam asi director na phongdokibani e pibagi thoram aduda professor G Sunil Kumar Sharma na makha taraduna e unit amana Meeoi ahumgi punsi kanba ngami amukta e pi khidraba Meeoi kya e pirabadi igi awat pa leiramba kaya amagi awaba kokhanduna Meeoi kaya gi punsi kanba ngamgani e pibada isada mangjaba karisu leiti haibasi miyamda khanghanba mathau tai loinana ngasi gi thoram asija RIMS ki doctor yauna staff yankhaina e piramba asigi damak hospital asigi director ama oibada saktok chaningai ni haina phongdoki ngasi World Blood Donors Day gi main theme haidare khogi Thanksgiving ni khogi unknown donors me amsina donor where matung the life saving where the Thanksgiving ama khogi World Health Organization gi point yauri. So I on behalf of RIMS thanks all the heroes. Like the earlier themes in blood donation is like donate blood, be a hero. So anyone who donate is a hero. Single drop is also important. So blood donate with a mango laite, blood donate with the advantage not the physical advantage but psychologically if become a like stress and mayam ki belongingness sama society sida pibagi kanabal aduga akhoi medical research ta blood donate ukanda heart attack ki rate handa yena su akhoi gi research karena publication tholakpa thengnare adagi akhoi gi iron storage da handharakpa liver da kanabag gumba akhoi regular donor ama oibada aduna chahi ama da akhoi blood home ay kadum piba yai Malem gi mapham kayada World Blood Donors Day gi palan Thouram Pangthoknabagum Manipur gi oinasu National Health Mission State Health Society gi State Blood Cell amadi State Blood Transfusion Council Manipur na punna sinduna ngasi GP Women's College ki hold the numit asigi palan Thouram Pangthokre celebrating 20 years of giving thank you blood donor saiba wakhalon da pangthokiba Thouram aduda Health Services ki Director Dr. Osana Hanbe NHM Manipur ki State Mission Director Dr. Somorjet Ningombam RIMS की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर ए बरिंद्रा शर्मा जेनिम्स ब्लड सेंटर के सीनियर एमओ इंचार्ज डॉक्टर कॉन्सम सुरजित अमदी जीपी वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल हिजम रोमीना मरु ओइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याकी तरंगी मनुंगसाना वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप अमसु पांगथोक्तना मियोई निम्फु हेनबना ईपी की मतम सांगना वॉलंटरी ब्लड डोनर ओइरक्लबा सिंगदसु सर्टिफिकेट पीदुना इकाई खुमनबा उटकी Blood donors in Piduna only the 300 ml of blood to the same body it's a gift of life. Punsi pibibane anaba mada punsi pibibane. So the voluntary blood donors, I really salute you. You are the real heroes. The objectives are to thank and recognize the millions of voluntary blood donors who have contributed to the health and well-being of millions of people around the world. Matanda, to highlight the continuous need of regular, unpaid blood donation to achieve universal access to the cellular transfusion. Hariba objectives asiga loinana sansan jabani adagi celebration ase. And the last objective is to promote the concept of regular blood donation among the youth and general public, and to increase the diversity and the sustainability of the blood pool. Aduga ngasigi key messages hajaragadi save blood saves life simyam khangaraba ngatani